নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি জলসিঞ্চন বিভাগৰ কিছুমান যিবিলাক সম্ভাৱনা যিবিলাক আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন তাৰ ভিতৰত কেইটামান মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ MC কুৱেশ্যনৰ ওপৰত কম্পিউটাৰ টেষ্টত 20 মাৰ্কছৰ গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ো ভিডিঅ'ৰ মাত্ৰ মই আপোনালোকক কুৱেশ্যনটো কৈ যাম আৰু এনচাৰটো কৈ যাম কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব গতিকে অকল কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ The first question is the improvement of computer hardware theory is summarized by which law? Here, uttor is C. Maroon's first law. Question number 2. The most widely used computer device is here answer is C. Internal hard disk. Question number 3. Dress or software is used to do particular task. Our answer is B. Program. Next question is who is father of modern computers? Our answer is C. Charles Babbage. Next question is 5. How many generation of computers we have? Our answer is 5. 6. Dress controls the way in which the computer system functions and provides a means by which the user can interact with the computer. Here, the operating system. Next question is the difference between peoples with access to computers and the internet and those without this access is known as the answer is A. Digital divide. Next question is all of the following are example of real security and privacy risk except their answer is আপোনালোকৰ C spam এবিলাক সকলোবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি এবাৰতে মনত ৰাখে দুবাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিব next question is the term Pentium is related to answer is C microprocessor. Next question, what does HTTP stand for? Our answer is a hypertext transfer protocol. Next question is address is the process of dividing the disk into track and sectors. Our answer is a caching. Next is which computer memory is used for storing programs and that are currently being processed by the CPU. Here answer is internal memory. What type of software creates a smaller file that is faster to transfer over the internet? Here answer is A. Compression. Next question is which of the following is used for close a tab on a browser? Here answer is C. Control plus W. Next question is which of the following is not a component of the control of the central processing unit of the computer? ইয়াত দুটা answer আছে তো দুইটা শুদ্ধ গতিকে তলত যেটো আছে D হেতু আছে right answer both A and B. Next question is which when cutting and pasting cutting section is temporarily stored in answer is B clipboard. Next question is you can move between two or more Excel file open by using the control plus tab. Here answer is A. Next question is to open find windows. Here window open korobole kontu key ব্যবহার করা হয় হেতু হইছে D F5. Next question is trace is the execution of at least two different programs simultaneously. Here শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে A multiprocessing. আৰু final questionটো হৈছে trace is a mechanism by which all the contents in specified storage area are written as output. Your answer is dumping. So বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ অলপ উপকৃত হৈছে ইয়াৰ 20 মাৰ্কছটো যেটো মই কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিলোঁ তাৰ ভিতৰত 20 মাৰ্কছ হয়তো নাহিব পাৰে তাৰ ভিতৰত এটা দুটা কমন পৰিব পাৰে বা তাতকৈ বেছিও কমন পৰিব পাৰে
তো গতিকে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বহুত উপকৃত হ'ব আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে ময়ো অলপ সঁহাৰি পাওঁ আপোনালোকৰ পৰা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে আনিব পাৰোঁ আৰু নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব নটিফিকেশ্যন বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'টো নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব তো আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ বন্ধুসকল বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয় তো গতিকে আপোনালোকে অলপ মোক সঁহাৰি জনাব যাতে মই আগবাঢ়ি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এনেধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আনিব পাৰোঁ তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল